kadati aya di kinarahingan ako na kinarahingan pusohon ka nga selagi pempasih tako tanda dat iri na berkatet paling tagayo takon kinarahingan kumadati. Jadi puji Tuhan sangi miau takapat kasuaban na bayan no ang sihat ako tumbayan ako daharoy na kwasikat ang arururat tawak di kasuaban na bayan lagi arurula liyaw nga paimpasik na pasik tako paimpasi kasari paingolas kasari tako ti pinuhobo paling nga patamahal ti pamagunanam nuno ngono po nilaya dat insuran nuno paling nga tamahal na tinandati amahal nga na po nga paling pad amahalit may gatangan ng pinuhobola to kami milad aya mada ako na diti pinuhobo takon kunda diha ka milad tedi iti na pinuhobo paling katamahal ay sa ganti ingka na pala jaran at ikasoban na bayan na iriri no o duya dadid iri na pala jaran iri nga tokoy lumis tamod naman ti pelajaran ini. Oke. Jadi ata ko pakatilampus may ta ko angat tayo tambalot datid isuang dat kebaktian da kasuabon da bayno. Manta didi orahyan ako dat miampay ta ko pakagudit kausikahan production. Moy ta ko na suwangil YouTube channel di siya may siya sukunga supaya di siya nga lobby na kisamangat dot momonsay pakagutit sinding gadusun da is rohani imilah dat papansawat ta ginawa dati da minsamok kumakin na rohingan may na si Karapo nuno si Karapo ko sanggaribon may dat isya nga kasari-sarid kisamangat dat papatilambos pelayanan melalui dila lagu-lagu rohani. Mo gisusuay katapurimanan Toriri mo Dato sinuwalan Kada katongo Haroson lihon Haroson lihon Nong gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay soko iwan sinundaw kadang katongo Yesus na sondihon masuk tapos ko surot ako dinangaantakan korwol ginaw inpong sara kana katongo haroy sondihon haroson dihon no gitambalut Yesus kasasarit korongo mamolili ay soko irag sinunong kadang katongo Yesus na sondihon haroson dihon
no bitambalu Yesus kasasarit korongo momoduli ay soko iwan sinunong kadang kotongo Yesus lesson dihong ay soko iwan sinunong kadang kotongo Yesus lesson dihong kadang kotongo lesson di Yesus. Kana umisi sa toko isuang da sambayang. Kinorohingan isuang kerajaan sorga kaswaban iti insan pod on sikaw yahay tu sangimpasih yahay. Kano yahay mamurimon diti kaposian datano na bayno. Apa yahay katilambus at nununo pohot buruan dahay nga on sikaw tu kano yahay miyampay isuanggat pelajaran da kaswaban da bayno. Hingga na pohot pagindalanon dahay sa kirada damot iti haranit komolutan dahay isuang da tindalanon nga may nilo hako gisumbo hingga na pot rikotan dilo nga salamat yalo. Tinasambayang dahay isuang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya sanong kaswaban kumadati din sanan insan po dat mongonsikaw to kumakinarahingan to kaswaban na bayno sangi miyaw kasari ki megalya didit anakal nakalidik ka karangahan dat sangi miyaw nga iri no matibor katut paling katagayod isuang nakposyan dati agayo ngayon po ibarakat kinarahingan dat atapot kapiyo ba nga doho na pod ay pangintangan na memang kat agayo na barakat itit kinarahingan maya iti kapasyan dati berkat kagu kinarahingan nakasoban ba nga kanu takapakasari dat magiampay iswang nakabaktian nakasoban na ba na okay miyampay da amagay timpo manto ko ukabait alkitab dati mangukab di bainam anak asala dahing okay? Roma 4 ayat 19. Intano po dati ila tajuk kot agayo nga hitino po buku menjadi murid setiap hari nga tajuk no po agayo ham Iman Abraham bahagian 1 ayat tapod numan paimpoho nga isuang Roma 4 ayat 19 imannya katumbayaan no po siya nga amu lumomok halipiad isiya na po nga nakoylo dai na po itinandaw nga lumomok na di tu itumur di siya nga telah kira-kira 100 tahun paganakan lagi di sawa daw nga nasompon. Okay. Haro iso at rohyano ko mangimbulay dahiti. Pailan dati dat ina pwede guluh pa nga umur patulun nga ang anaro. Ako di kasaro kopi di susuay nga iso de pisaro-saro dati. It amu na asala. Umur di matusalah piro saya dako may dagya tulis sa isay dako guluh dot piro umur di matusalah
nga ay say mahadia ki. Umur matusala. Anuan ko dot 5 saat ulum isay gulod manay pot pero umur di matusala. Oh. 969. Oh. Puji Tuhan to. Na perlu kalau ay lanto ko. Ako ninda ko it. Mesti nga asa nang imad ay lanto ko gi. Ki insan pula dat ang asampin ko pumadin to. Umur Adam 9 ni mat timpunan ni digi. Umur Adam. Sembilan. Pero umur dia Adam 9. Tik tik. Oh, kada na may Google. 937. 946. Paano ko ihumo nga ako na asala lagi 930. Dat ako na asala minta maaf kalau silap lah ay bener ko duso po nga ino pa iti saraw-saraw na hati confirm bot ato ka asala nga umur matusala asa nang umanaraw manapod 999 ino pa hirit tanga nga sambolikon 969 ay 969 rin dige ya okay kung sikaw Albert kejadian 5 ayat 5 wah puji Tuhan to ang sampin ko sejarah ke mata pelajaran po paling kuda korhian dilihat nga sejarah. Itu itinapagya sejarah nga minsaro man fakta pinsorohon. Iridit ako korhian. Nga perlu himadagi aki. Korhian kuno po nga pendidikan moral. Pendidikan moral po nga membahas to ko manhak pendapat iri korhian ko. Oke. Jadi Abraham no po ngaharo nagi pendapat pengkuro di kamayan dat sudah lanjut usia Abraham buat umur no pemati di laidom 900-an ki no kuro di Abraham bila tu 100 lebih no kamayan no molohing jadi dit idea patut kepi ya ki nga ila nagya binarasi lad Alkitab ila dat ila napot dulu umur panjang kenapa Abraham tiba-tiba 100 bilanglah 100 tiadi nga kamayan na di molohing takon na pa nakailad na kurang nga ila na binarasi la kitabot molohing na siya ka atarang na bagyalad dilad molohing na siya kaki. Jadi ano di ngayon bahasa dat umur pamati di ladam sa takatupahato sa amulok po ka. Nga iyala nagya binar sila kitabot molohing na siya ka. Okay. Jadi intangan no pa di dati la ayat kaswaban na bay no. Roma 4 ayat 19. Inapahit iman di siya inapay digulong nga nabura sa atin mo'y asan ang gamamarati itinapa iman nga
bersen datid katumbayaan percaya ina pay iman di siya hali piat ina pay tinan daw iti tinan nga lumuhoy no di nga ina pahit siyaw ina pay tinan daw nga lumuhoy nga ailan datid ina pahit katumbayaan di siya nga panggirat kasari o girat kasari okay nga susuway ta kaya bay na pong ata ka di mambahasil pelajaran ngan ta na pay ayat lah nga kakal pod ay fokus utama adalah iman Abraham susuway ta kumatiatit okay iati na po nga amulok na patinan nga Allah makaiman lumohing na patinan gumira to iman tumbayaan ka amo paingkurah piya nga terpaksanad at tumbayaan ta kad dito nga ako ni kaansanan la kakuan ko na po maboros tedi nga kagumuan no patit iti jamaat dati sayra padad malahing ang gumuli nagi kumakin rahingan haraduo na ti kagumuan ay ralan dati da gumuli kumuysa na pa nga sabab da lumahing na padiham kapuriman na din o parlo da gumuli kumakin rahingan ang gumuli iri ikumaysa nga syukur na gumuli puji Tuhan to gumuli ikasari haro apa kasari kasampatan dat tahakon da kinarahingan da gumuli haro dagi it miagal ko tok mo ginum mo aninigup mo tito mo di siyom anaro to mo di umur ka nga soroho na dati dat anaruh pagi umur siya di nga peluang demi peluang ketahakon da kinarahingan dat haro kasiwatan di siya gumuli kaduhong kad ampakan da kinarahingan it peluang di siya gumuli di hom aiso na ri jadi iati na pohit ondos tako dat iralan dit apain tandud da kinarahingan at kaboboyhon dati anaruhi umur dati nga man dati bertobat nakama purimonon nakama dat ina pamati kananaru di umur nudi nga anuan kasari ka kinarahingan da peluang kagumuli okon ka sabapot ay iperbuatan no kanarud umur nudi nga anuan ka kinarahingan dat peluang iya no pa nga masih padhar peluang kad kinarahingan nga anu kaditi tulundet anuan nagidi peluang mo gondos nagidi intayok pagi nga anari umurku ka jadi kasuabon tebain puri mono nakamari dat contoh lagi siyaw tu ogumu ikawaya iti miagalat manigup lah contoh secara umum ya poputan po dilet sambung nyawa ilad haradi warning secara umum iati na pati nga oke secara umum na po nga sayra na po mandati bahasa ilo manigup maginum umumnya aratian dati dat ilo na po nga painsala isuang na panundudan dati maya dilet undang-undang kesehatan tid Alkitab secara umum aratian dati dat ilo na po nga painsala jadi anuan ko contoh da kasuaban na bayan lah oke katakan di manigup sayra na po ngon dati sunuday tit malalahing no barasan dati dat tingkadan nakamano manigupot iya nga koy lahi dat inano pa nga kalanggar hukum bakinarahingan kano
Oruhay mo tid ohaluh mo nigup kano mo nasihat miagal ka tanak ngay dati lah nga kana gidit tanak tay ka imolohing contoh imolohing uli karena mo nigup isyo tay ka mamagambud walu do din pada tahun pay miyaw po asihat pamaku kay tanan nga kasyo walu na pada tahun ko mo nigup asihat ako panakot ti ka anuan na di tanganak ko contoh hintay pagi siya nga walu na pada tahun na asihat pakasari ka mo nigupi nga tampinay insan po dat ay igitan ko pumusarahan dati dat kakuaan matisidid anaro surupo anaro pamagun nga anuan kasari pa kinarahingan na peluang jadi bay no napurimanan no dihi peluang ide anuan na dati tu kalau iri ni peluang terakhir tahakan kinarahingan kumadia ano madad ani gimadadi no saraw rin ano korong oti pelajaran ki nga korong di nga kosaraw na gidi susuai mo ti kapiatit korong osaraw okay miyagalot contoh lah ongay ta kana ambalot isulap patambalot hirih na po sulapis ya di nga songingili ho sinso misin rumput pisau gata suka gata apa yung kunsi kadati mo manggit ang malutom tok osonong gadi hitid dia tu ay sa manakaw ka ay so ubadadi doon dod lalay ubadadim ay so pamoy panakaw dati ka sigog kasuwab nga ngo panakaw harus iya di makapiari gi miagal ko imanok kumagantalo apakah nga di manok miagal ka imanok kumagantalo magantalo nanday siya di latana okitoh na dati sayra na pod okitoh dati sigog kaswab nga ngayon dataso ako nun ko hinto diho nga nakumbal nga ako ni ko insanan lah haro hiit memang aongay lah jadi iswang dat koposyon dati nga yun di sayra na po din nembulayan to ko di kaswabon na bay no yun di na po hot kaubasanan no terus kama borto batu sigog ka di karay tayo di kapuriman ka di nga itini peluang terakhir kumadia bah may kama ya di manumpak di nga haraway mo ti at ikaw mandadusun na kalungong ka atapot na pakapiyam akon kabay no nagitit itit saruan pertobatan dan narangaw no mantadi gulo pagka kasaraw ko nun ay dadi osanong iti ka kamuyan na pa nga akon ka kaswabon nagibay ni saruan pertobatan na kumadya nga iya di gulo pa nga nakaylo no jadi tampinay simban na kamad kalau di itini peluang terakhir kumadya kan berarti kasumpahan iti nga pagangatan iti na pagya pertobatan ti nga angatan to kan pakasari nga iyati nagiit milawang-lawang nga ti di tay karangaw kumo suway kay re it pagangatan ko it kalungong tadi dan dusun gi kay miya galot ongay kana ambalut sayra no pod minuli ko nga kalihuay no na dihit katakan da handphone lah tu it kaubasanan na datit lihuan na bay no kalihuay no na handphone hilo kanu magindalan sigog kakosaraw no ayah kanu lihuan kaubasan na podit olihuan sigagad osaraw no di nga okito no gidit tambalut no
Jadi miha gali dit haro hubungan deh lo gitu nga. Ya dit ay da ko tumbayaan kopi yo nga. Kau basanan mati deh. Cikir pad haro alihuan nu. Asadu kono magindalan. Asaraw nu nagi nga dalam masa yang sama ina pay tambalot nu nga nakakito nagidit barang nu lihuan nu. Jadi iti partobatan itong Pinay nga miagal mad ni. Sayra na pod oroy tandati da kasuabon da bayno nga iti na timpo di paling tepat det bertobat ko. Miagali komon ko dito no det. Kalau miagali tanta lumanok. Sayra na po ko kito dati det ihirin natad. Sigog kadid suab nga ngoy taso. Asanong nagi matirit ato ko no kito tu kaubasan no po nga ano pa tulon o kito nga atas ngayon kulum no kuror itu yun deh. Jadi irina komon kitong Pinay dat naraitan ka di bayan bertobat ka nga kalau inilah peluang terakhir nga puji Tuhan tuh harap peluang terakhir tahakan kinarahingan. Jadi kada di berasad ina pahit papabuat takedit kaubasanan dit oilan datid amin takodong kinarahingan pempasi ito ko pakasari de pira-pira na hapod taon kada nati paganda sayre tu rati na padi nga anuan kasari ko kinarahingan na paluang bertobat pira-pira na dit walo na hapod taon kumanigo pa asihat kasari ako ba ka nga bayno na ilan dati dat rupanya inupait kakuaan dud anharu tau ni di nga akon kasabab pisigup no nga sabab dat peluang katinahak kinarahingan kumadia. Wah, jadi kumuiso kaubasan no padati de bertobat nga sayrad molahing toko lumohi nga di nga aparu na di may sambayang tu aga-aga nagyadihit beraset kinarahingan maya di Raja Daudat 70 akuat no pa nga 80 ka ay say salaid di kapuriman dati dandam pati lambusan na asatiya taka kumakinarahingan. Jadi faktor no po kagulian natin isuang na iman pertobatan dat kumuiso nga iti umur kalahingan gitu. Sira na pamulahing nga lagid oporluh ta kagyad asa mo kumakinarahingan nga harumadi tiso iti dit aramay ko piyet ta kita kula it nga idoho na makapurimanan ako kay ledo kayo irin nagi kakuhaan da isuang no paggereja dati isuang kapimpinan bahkan ipamagunan dan pamagunan ilo na pamimpin rohani nga ini malalahing kagumuan. Kakuhaan na po nga iti na pa lumahing na nga osamok ka kumakinarahingan ilo na di mo na ta sa isu ang kapalayanan. Okay? Jadi kada dati palagosan isu ang kagereja dati pilihan ni malalahing kakuhaan na pa pilihan ni malalahing nga manta ko siya tu atatap ka di antara na pakakuan di siya atatap nga molohing nga gadi kaparo na di kapurimanan kasadaran na minsomok kumakinarahingan. Iti na patangamulok ikamulokan naging iyati na pangaminsado kumakinarahingan. Okay, may galitit iti ruang kabaktian dati dondo. May dagya intay umur ampiro na hit ang umulak kamintang. Labi panda di remaja kagumuan na pa dati nga mololohing na nga. Nga puji Tuhan nila ay si masalah deh. Nga iti faktor usia nga iso o tanda do kagulian da tulun darumikat kumakinarahingan. Iti umur dati. Jadi man tadi di tempinay pagangatan mo ti diti dat kada dit ihati na humiyantang itit mangikuti nuno kabaktian sekira napad ka di tanak dati aku gadi karati dusun ka
anu pakaratid dusun nga haroy kabaktian da Imalayo megal ko kapayan. Mila to katumano di kapayan. Suway kayri hari kabaktian pribadi. Mila sendiri. Jadi main na dati angatay kamulakan dat tumano ditit kabaktian. Hingga na po, tidak semestinya itit dusun ministry. Kapayan, kabaktian pribadi. Hari kagu hilod dan Indonesia hidig Top channel. Hiri hit. Muna po aputut 24 jam siaran. Kamayan di pangurus at itang Pinay Nardi dat gisom na pa di live to hom i-live no gumu na di ed friend do nga imololohing no nga imololohing no nga kasi nga kangkos it panginsan ang ko ginaw siya ay mong rimololohing nga dit harumatanak siya di sumandak kangkos siya. Jadi ay umbalan dati dat itinapot pertobatan iti kagiratan dati kumakinarahin nga tidak dipengaruhi oleh faktor usia. Tu itinapot karikatan dati kumakinarahin nga okon ko maya itit piro umurom bertobat lagi ay setia deh nga asal lo kosoro to ko bertobat iri karahian da kinarahingan. Okon di ko 70 kuat na po 80 kadihom. Karikot po 60 tahun na bertobat ako nagiho lah. Ay say salat iya diyan nga sarohon na dati dat ina pa yung paluang kat tinahak kinarahingan dim dati ay lanam sayrad ampakan. Kalod sayra ko saro ko tiya dim iri no hit kompokon no bertobat. Katampura sih pemati pertobatan ke. Oke, kumodua faktor no pertobatan dati nga kesehatan. Iti nga osono ngi tu sayra no po dat ay kapuriman to kod kawaya iti kamoyan do kesehatan nga isa kago peluang katahakan kumakin rahingan. Oke, terus terang lah iya ho ke. Sihat to kuno pohom tok ano peduli todop amu atur pangangakan ransum kan no po asal halal lah ngasairan pas sumakit nuno ginawa to ko asagap pada gadit sihat ako kan iri nando monotoson na sumambayang nga sarohon no po kapiyohom isay manuhod aman tamang kakalidasan ge boleh jadi da ina pay sakit didi nga sebagai iso at pamalahawan do kumakin rahingan dia dat gumulid iman no. Aduh ya materi. Oke, miagal di lampu trafik hijau nudi hijau dusun otomo tomo kan tomo ko obulaw otomo osilaw aragang. Oke, katakan otomo na po nga osihat na memang asihat otomo miagal mo marisa takaraha nga otomo na po nga asihat miagaliti karita nga isoy sakira padaharahit ipanas sa batiri teka ilinasu otomo na po nga normal ke. Okay, asilaw warning peringatan kapailan aragang mundorong sakira na po kasihatan inupay aragangi di nga sumakit ko no ako na kasumakit midu na pagun asilaw na pa nga sumakit atamaw asihat asilaw sumakit
aragang nampakan keposian. Jadi ngan pa di dati pokok iti kamu na kesehatan iti pertobatan. Silaw sumakit kenapa nga isa pagangatan dat bertobat. Jadi iti kamulakan. Kada dati anda do gisamba sumakit po bertobat na kada anda do gisamba sumakit po mantamong lagi kesehatan datinan. Antakan no di asihatet ihati no po nga mantamong toko kesehatan. O kon ika sumakit po mantamong lagi tu antakan dapat asihat toko mantamong toko kesehatan nga haroh peluang dati it kemudian kun paditi nga agaras tokod mantamong di kesehatan. Jadi iti iman dati nga yode kada adat gisamba sumakit padahal mantamong toko nagid karohanian dati kumakin rohingan. Iti nagid dati pud asihat toko dat okon nagid ogir toko kumakin rohingan. Tu iti na antakan da asihat dahar peluang dati. I will go. Kung nga, oy, sihat, ay sa halangan. Nga sumakit, kano pumati om. I will go. Kano nga hingga pa, o ngayon ay. Jadi, ikaw mulakan, kada dati, anda do iti umur, iti kasihatan dat madhiri na dito silaw, gumbuli ta ka naging kumakin na rin. May galidit kayo sa somok na dit, ikaw mulakan iti nasihat kebaktian to kok ge harapon to kada andat ikaw mulakan nga rohyan dat nyampai datit isuang kebaktian tila. Oke. Jadi isuang na pod ay fokus utama iti pelajaran dati di bulan Februari nga iti pertobatan. Iti na pertobatan nga ay koin somok kapiyo hila iman. Sakira na pod inapay iman nga nakolomok nga iri na timpo dat perlu hilat pertobatan. Okay? Jadi haro duo hit oretan dati da kaswabon da bayno kumoiso umur kumoduo kesehatan. Iti na pa iman dati nga berkait rapat iti umur nagi kesehatan. Ino pa naretan di Abraham kamoyan na padilat ayat 19 sila nga hali piad lumohing nga titinan di Abraham nga ino po'y iman di siya po'y rindog kasari. Ihati no po, kaubasaran no po natin nga amulok, iman, alakod, lumohing, rumindog nagi iman. Kada dati may tiyod amulok, po'y rindog. Susuway gadi ti po'y rindog. Yadit haro kagalagalon. Amulok, rohani dati, ogirot. Man ogirot lah. Susuway dit po'y rindog. Kano po nga yadit haro kapiyo. Isusuway karangahan. Amulok, rohani, ogirot. Lumohing, okon naging ogirot megalad de iman to ko kada di dat amulok kagyad di nikmati la masamuda no kagyad di kanagi hiri na di dat nuno na po hikarahian daw man pendalan no. Okay, ngon pa di dati gulio okon na po ko faktor usia kesehatan nga gumu matitit milad mamalakud iman dati nunungay iya kayo ikapuriman na menunuh okay? Atumbay ano kung ipagilitan no po dati gumu ano wayaan dat nunuhi kalakud dat iman no apuriman nani dati re ako piyaman boroso nga apuriman nani da kayo nuno. Siyaw lagi o kani ka it mangimbulayo ko kagod di kasindualan da kayo. Mungkin dat iso no pasabab dat aka di
rumikot kumakin rahingan nga sebab di karuhang mungkin suai na pa ka ikaruhang mungkin dah haro kina kausanod igerja iri pagi kemuan ko aku barang saniti nga ay lani da kom nunuhot sebab dat nuno kakwa anda iman no po dati tisam-tisam nga lumakod nga asan nang imad aretan ko lah supaya ay aretan no po nga lansanan kuno po diti harapan kuno po diti nga ay sasama danday ginawa dati dat gumuli kumakin rahingan akan na po ko haro kakausan no iti faktor kesehatan nga milohi mo ti mamarato dati sayra na po minsan bayang naurapan ngay no ay alingasan nga iri nagidi kakuaan dat inapay iman no nga lumuhoy atapot nagidat sumber kesembuhan itu hanya Yesus kadi nga pamagay ginawa dati mengikut kehendakmu kagad ge jadi karahian na pagkinarahan nga alingasan to ko nga sakira na pa karahian da kinarahingan dat kawaya kadit kaadaan dumiagalid di tarimon dati di na rin nga ay gorit magya sumakit tok koy gisamba asal sumakit ta ko kapuri mandit ay goritam kanda ngay dati uhang ko nagidata patay suway ka iti kasihatan ni kolok kud da iman dati mungkin dat disebabkan da boros-boros sa tulon nga kasuwayan gereja to ko dat akuat taming boros akuat to gosip iri pagi kaman ko sorot ako yung pelajaran di gulod sayra po din no kasuwang ako SDA nga kailoh ako nagidi ko pa yung kukuro ko pa ti SDA ka isaliwan no po akitad ang kasuwaw nga kasuwang ko na po kapit ilad SDA ang karati kan gim pa yung kukuro kaboboy hundilad atapot kapiyo ka jadi iti kaboborosan dati iti gosip iti membawang kadi dendo nga karatu det keimanan dati haron nagit puasa ginawa ayah pukul 5:57 andasan ko dadit awal dit tibay na kang kuhom ay di apurimanan de 5:57 no haron nagiit sebab na pod kalau mo ko katumbayaan gisambot angay may sambayang nga puasa ginawa katakanlah contoh lagi sekira nawayaan ko nga akon katamodan ko contohnya haroh tit pembangunan gereja may no di bincango adi napakai dia idea nga may no pakatu do ko tu ang panday ka di aro di boros setiad di may no po do ko tu ang sampin iti no po basugem idea apakai ka haro tiad di ki it puasa ginawa haro ka tidak puasan hati dahiri kagumuan dan aratu to kana pod gereja nga man tadi kerahian dati sendiri lah nakuratu aratu to ko nga hari kerahian dati do it iri no hit karamayan dati sira no pun do tumboyoan dati kerahian ding agumunda tambalut opurimanan dati akon ka akoy pasal kebenaran kongoy lohi ngano na po sangkiwala pasal kebenaran nam ala koy nga buhatan nun nam sayra ka gumuli ka intahan pondot tahun dapan lah
haroit intan pondo ka. Iti na pagyahat karahian da pamagunan iti nga haro kaitan iti tambalut. Mantad ka tambalut ino pa dihi karahian dati di nga okon nagidid saan. Kadang terutama ti kamulakan lagi. Haro na dagyahit mumbal na tumobat. Mumbal na gumulig-gulid tumobat tadadi karaitan nga kade tambalutom. Ay intay pagisyo nga moy no di garaja kade tambalut nga. Basta mangisangis sa pohom nando moy mantadi tambalut nagi dati olimon dat agumu at aratu itit jamaat dati sebab kanda kemewahan da pamagunan sorohon na dati dat iti na pakamewahan dat tahakon dat kumadati it otarimo opurimanan dati nga nanuan ta kana kinarahengan da peluang da mamuri monid okon ko jumadid korotuon da dati nanuan ka kinarahengan da peluang mamuri mo ni di kemewahan da tinahak kumadati jadi kada dadid inopohit kahaharani di nga karatu dati jadi ri aramaid sekira miagal dati molohing toko gi umalatang anak anuay na dati kareta nga mantadidit nonuan to karita itanak akon nagidi gansahon di siya di di muli walay muli nga milob-ilob nakurato milob-ilob aratian ni milob-ilob di ina pa ititahak dati nga akon nagidi dat minamon sa ina pa ikapasyan di tanak dati nga narag ato ko orohyan dati yun di kinorohingan nga yun di ina pa ititahak di siya kumadati iti kamewahan kakayaan kahaharan dat tahakon di kinorohingan dati okon katujuan dat tumungkiat to kamantat kinorohingan miagal na dati titahak to kana pulatanganak dati na pod osorow nga okon nagidandad ay akagasanit kakuluargaan dahilo yati nga iyo din ako makinarahingan anuan ta kanu paluang kaharohat kahaharan man kuno pa borasa ulah ay elanum iyo di ginawa kinarahingan gi nga tujuan na pod kinarahingan di hom moydad ososa ng kaposyan to ko jumadi barkat pananudan dati nagi kumatulon na suway okay aya pukulan namo di tong Pinay jadi agumu ilo karatu dati hiti na pod dahay nga asarod ay sakaran asarod ay saway na ay bono kapiaway lah nga iti nakaran no karan no line iho sandiri nga kadang-kadang got aya sila ka noy ka asaharo ako dit papaingat at iho sandiri ay so nagikaran ay so nagilain ng kapomopol ngay no okay. Dawlo nagidit arikot kapiyahit pamaksaan do kay sisaan do ugamam ako kuro na mati katasoro ko na iti nagi ay sa karan ay sa line nga momopol no okay. Asan sara na dapurimanan bo nga iti na dapurimanan dati dat ay iti kamewahan nga isa at itahak kinarahingan akon ko mamaratu dati ang wasihat takot ti antakad na pod ang wasihat dati makada dati gunawo dat mo'y ikarahian na dang pumagunan gisa mukatang kaya takot kinarahingan kada ko ka makatagod ki okay jadi bahagian kalimpupusan iti pelajaran dati manto ka na padila rangkuman kadida malayo
O insana na polat milam minamon said alamok ko iman dati katumbayaan dati kumakinorahingan nga kada dati taboyo ginawa iti numatibor sa kain sa samod gi sayra na pod harati tambalot tat paingkam na di ko posyen paingkam iti ni borasi mila dati pasunudan hindi taboyan ka piya ginawa ka isuang kakaruhanian haro no hit moy nanda boboros dati dat imangaduh kabod digi papoy laswang ginawad paingkam nagay ko madoho ka boros na pa dati ina pa iponisi wa dati hindi tanudan ka piya ginawa ka ire pa di nga kan sa samod mo tirigi umbalan na dati dat mangin sa samod di siya dat hindi tanudan ka piya ginawa ka kada di mo nakiusa irin ni buka ang kudot man nagi dati kada tanuda ka piya ginawa ka ngon na panday susunod dat orangit nudi sa laki no rahingan tu iyan do ka piya to saraw no asindualan na ginawa no sabab da tulon nga ako di may sambayang nudi sala kinarahingan akon ka kinarahingan sala itulon idi nga akon ka sinuhok kinarahingan da di boras nga mungkin na ikala mo kondisyon no tuhat no padid agayo dat gunawan dati supaya dahara ginawa dati gumulit kumakinarahingan da kasuwaban da bay no nga nunu na pay milad mamalamo karatu dat ay iman dati nga manpaw hata it nudi sa laki narahingan da iti sa kirad harhot ay masaalapi karuhangan da kayo gisambot ako na di may sambayang contoh lah tuhat na padiri nga nudi sa laki narahingan tu ikaruhang no pasal pasalawan no kinarahingan ki memang ga iya di na mari tong Pinay ano no pakangay anda minsan mo kumakinarahingan nga hali piad haras sabab ngay nga kinarahingan ni pasalawan no dit tu kadi may sambayang nga puji Tuhan dendoh na pa diti nga harati kabaktian online jadi iso peluang kumadati dot rumikot kumakinarahingan ina pagyahit may takasambayang ihilag gereja nga sa kirad harohit minonindul lagi nawa no akita no dumay kasambayang nga puji Tuhan tu haratira landet numan poinggoy o kumadati maya iti kabaktian online nga miagal dadi dit mementingkan diri takuri lah nga oso nung pondok aiso iri na kasari papisosorian dati di ba nadhadi tiyati nga oso nung pondok aiso inapay kasadop nga naray tani dati tit asoso nang panda ka amo ka sayra na pod iti na pasambayang nga miagali di rutin mo ni kita daw na purimanan dati nga pati lang busa na po tu asoso nang panda ka aiso iti kamoyan dat kagulian dati kumakinarahingan iti kabaktian kamoyan di dati ay dadi osa nang kapi iti kabaktian online data purimanan ko ka iyo nga kasaro ko tiad di sayra na po papaharay pasar daerah dahay kabaktian online maya da Zoom nga gumo na gangguan haron na isang garo-garo opo da kayo mikrofon ka nga amo na makinangom malahing na ngay nga iyo nga susah no ti online kato soro ko nga irinit
Isosorian to ko nga ososo nung pundo ka aiso. Iti pikaruhangan miyaga lo ugama okon ko batos dat aiso masaala keluarga. Nga ososo nung pundo ka imisway ugama. Yadi. Sumambayang miyagal di kinobasa nati sumambayang aiso di ratid upuri mananku ka. Nga asoso nung pondo ka sumambayang. Iti kabaktian dati. Haro di ti kabaktian online kapuriman tokod aya. Jadi oso nung iti hoy. Nga asoso nung pondo ka aiso. Iti kagulian dati kumakinarahingan. Auru nakoposian dati dat naratu. Dot isuang got korahyan pemagunan. Mumbalumbal takona di gumuli kumakin narahingan. Kadidit tambalut dati. Gumuli na isiyaham. Elanam piro na kalaydan di siyalam. Kamuratag kago ka. Nga oso-oso nung punda ka gumuli. Jadi main dati impunay. Iti kagulian dati daki kumakin narahingan. Mentok di haro kakausan, haro ginawod miyaga lidit nung kadidan orang putih di discourage karidi guli ta kono kumakin narahingan paingkura no paralan sangkura kinoro idiralan dati da gumuli kumakin narahingan nga ososo nung pondo ka aiso mantok kaitid harapohi binabang ke pertobatan halipiad okoro do nga ososo nang pod ka aiso. Jadi tempina-tempina ngai pohilon ta kanalo pelajaran pukul 6:11 menit maidlay di nga kalambat ta kadi kai. Jadi puji Tuhan kinampayan datit isuang dan kebaktian kesuaban baino insan podot siyo kumadi wagu pokasuang ngambilay mintang gaulangan tadaw da suab haron na pakasari peluang ketahakan kinarahingan kumadati kapag yampay tako dat isuang nakabaktian milon na po pukul 4:50 abuli na kanto bukawan ko ti ruangan live abuli ka pukul 4:50 jadi kab no pun dati ruangan pukul 4:50 baham abuli ni sarita-sarita lah ucapan nanti pukul 5 amila ta kapimpunan umbalan ta katia disuab lah kalau harap-harap po apa si kakuh lah harap-harap po akon ka peluang terakhir tahakon kinarahingan dati itibay no mungkin dat suab anuan tak pakinarahingan da peluang kami sisad isuang da kebaktian. Jadi puji Tuhan mantad dat kinampayan dati kasuaban da bayno. Awal tak kay buatid pukul 5:72 menit tagi mantadi di rohi anak ko magangat kagu dati dot miampai toko di konsikahan production tampinay masmil Yesus nakasariot sondihon dati osusa toko do rumikot gumuli kagud isuang na pertobatan nga sondih toko na kumadi Tuhan Yesus konsikaw diti beres sa kinarahingan maya diti lagu di tampinay masmil ing hapodom miso takana di gunaw nila lagu di siya atumbayan ako dat po niyan di dako lagu kasaro ta ketika baktian ya di mari sekira napad asaro takana po niyan nit katakan it sinding idi dehirid isa kinayanan may takad hilo suway kinayanan po niyan dati nga kasaraw ta kana didit kinenan ta ka mentak kepada kau di na saborang rahat
korong ko lagu dusun nga kosoro ko no pamuli sabak gitu. Jadi iti lagu di Tampinay Masmil at tumbay ano ko dat paunian na pada kayo nga kosoro ta kano patit kabaktian dat mi susuhap. Jadi miyampay ta ko pakago di siyo katalibiti ho mi sisa ta kanda di suang sambayan. Magsusuay at tapurimana Torili mo Dato sinuwa Kada katongo Haroson lihon Haroson lihon Nong itambalut Yesus kasasarit korong mamamuli Ay soko iwan Sinunong kadang ketong Yesus na sondihon Masuk teko semula Ko suruh teko dinangan takan Purina imposa Kanaw misisa takod isuang sambayang. Kinarahingan isuang kerajaan sorga kasuabon diti insan pada om sigawihay tu nangatan ni hay damin sumok kumadia ayahay mongirah dot kesehatan om umur dahay nga gumuli ihay kumadia may nahay uhupay tu o gumu iti karohyan om katongki don dahay may dat ayahay katilambusat katampisal mantadit-dit koratuan dahay isuang kakatumbayaan kumadia may nahay ahako sa ninaro dat adaw da bayno isuang dat tindalanon isuang da karaja dahay nagi pagisi saan dahay isuang dat sambayang kasari manigita daw gisom dat patilambus si haid o girat dat tumanod dia berdoa ako nagi mantak ko insana ni makikinongaw supaya dat iti napapagisi saan dahay nga may nahay punay sakir daharahi kasindualan sakira dat haro kaperluan dat kagulian dahay kumadia nga may nahay unsubo gisambot katilambus si hay dat minsan makasari kumadia ampunan natin sanando sa dahay itinasambayang dahay isuang ngaran ni Tuhan Yesus. Amen.